Сәлем достарым, бик күпләрдән ишеткәнем бар. Легендар җырчыбыз Илһам ага Шакиров бүген ни хәлләрдә икән? Исән сау микән? Авырмы микән? Караучысы бар микән дип борчылалары бар. Бүген сезнең сорауларыгызны искә алып, улуг шәхесебез янына кунакка барырга булдык. Ә инде Илһам абыйның бүгенге хәлләрен аны 20-30 ел буена һәр вакытта да янәшәсендә караучы Илһам Хаҗиев сөйләр. Әйдәгез. Хәлләрегез ничек? Нормально. Илһам абый, җырлап карыйсыңмы? Хәзерме? Әйе. Ой, әле без еракта идек. Ничек алабыз син яраткан җырын? Ой, әле без еракта идек. Oltu yıl elek. Şimdi xatirəzgən işi ola başladı. Yani sezindim, şimdi Alzheimer ağırtı degen şunday ağırtı var. Bik popüler ağırtı. Bik popüler, büyük kişiler arasında. Ronald Reagan, Margaret Thatcher şul ağırtılar bilen ağır boldular öz vaxtında. Şulay. Hem bu ağırını davalap bulmaydılar. Menimçe şulaydır. Әйбәтләп тәрбияләсәң, андай кешеләрне, аналарның гомерен узартып була. Гөмбә иткә караганда файдалырак дип, гөмбә ашарга куша икән Әхәт Гафар. Иттән файдалырак булса, бүреләр сарык буып йөрмәс иде, гөмбә генә ашар иде, дип җавап биргән Илһам Шакиров. Ул гөмбә бит авызы кишле кеше. Характер буенча да кишле. Мен аны менә 20 елдан артык вакытында бер тапкыр күз яшын күргән юк. Нык семьяда яшәде. Ул безнең миңа абзый, балаларга бабай булды инде. Балаларны яратты. Илһам Шакиров бит ул бренд. Ул үзенең миссиясын инде үтәгән 60-70 елларда. Ул гомернең гасыр кешесе. Безнең басу тақыр басу, түлкі тұтық бар болса, айрылмайық дос болайық, ол да өмір бар болса, әйді қоя, әйді барық урман бойлары обаға, урман суы шабаға, Oğlumuzda bir şiver var, eyde sağlık şıbağa. Oğlumuzda bir şiver var, eyde sağlık şıbağa. Нишләп яшь чакта өйләнмәдем микән дип уйлаганыгыз бармы? Ул хакта яшь чакта Шул хәтле күп хатын кызны гашык итеп.
Yer çaqda da, qor çaqda da William imi. Hem ol aның sebebi var imi. Bir ismin aytdım men ama. Mine hıyanet etti de şundan soň benim dinnek köňülim sündü. Ilham, demek başıгызны югалтып, гашык булып караганыгыз бар алайсың. Бар. Hem ne sabak alganlar köp buldu indi. Senin ışanışına aklamasalar indi. Bütün ondan qarısı kelmey. Demek bütün bir hатын kız arkasında bütün hатын kızdan көңүл кайтырган. Bir sıyır нәрсә değiller bir. Bir kütüğünü şerata değil. Bir. Şunu gibi gündü bu. Şulay bulayın. İlham Bey, şulay da менә шул гашык булу хисе ничек булып исегездә калды? Синдә ничек миндә дә шулай. Birər kişini qaratayım әле үземә дип йөргәнегез бармы? Булды. Булмаган ди. Олай әйттереп йөргәч карамыйлар бездә. Ләкин шәп караганыгыз булдымы? Ие. Ул бит не әгәр дә тукта каратмый дип бирсәң, име карамыйлар да бу ничектер менә ябышкак сагызны как бик туя, ул инде бик табигый нәрсә. Ул шерен туя карыйсы да келмей. Анысы керек тә түгел. Ул шып-шын гашык булган кеше күрсәтми ул, үзенең нахаллыгын белдерми. Сезне Әлфия апа белән йөргән дип сөйлиләр. Үзегездән сорыйган Илһам абый. Бик яратышып йөрдегезме? Bir gene cevap vereyim. İyi. Bir de işe söylemeyeyim. Bitti vazu irneşiye, oğul kızı Elfiye. Okurım juya minde Elfiye, Elfiye. Илһам абый, Аллага шүкер, теге бер үзе түгел. Шуңа мин бик шатланам, что Илһам Газиевның гаиләсе бар. Алар бергә Илһам абыйны калдырмыйлар, шуңа күрә аңа бик зур рәхмәт. Илһам абыйны кайчагында әле үз балаңда шулай карамаска мөмкин. Именно шулай. Менә шуңа күрә әйтәм, Илһам абый бәхетле кеше. Бер үзе түгел, Аллага шүкер. Әгәр дә инде Илһам абыйны шул кадәр яхшы карамасалар, шул яшькә җитмәгән булыр иде Илһам абый. Менә шуны әйтәсем килә. Soğunan tırıp bezini gelsim, oyurağın oynata. Soğunan tırıp bezini gelsim, oyurağın oynata. Bu selle emmegesim, idenleri begesin, bastığında zor vakitli çatkıları korusun. O selle emmegesim, idenleri begesin, bastığında zor vakitli çatkıları korusun. İlham Bey, sizin keyfini nичек күтәреп була? Нәрсәдән шатланасыз? Bilmeyim. Bunun sebebini de aytып bulmay. Onu bir Allah Teala şunda yüze koşayın. İlham Bey, менә Аллаһ Тәгалә дисез. Бик күпләр бит инде намаз укыйлар, Худайга ышаналар. Сез дугалар укыйсызмы? Мен инде бешиктә чакта дуга укыйдырым име. Ne? Hem hazırda Kur'an ayetlerin, Kur'an surelerin Arapça okuyabilem hem Siz Arapça okuyasınız, mi? İyi, Arapça okuyabilem. Onların kişiden sorap durası yok. Ne gerek şuların özüm okuyayım. Allah'a aşanam, ona tayanam. Onun rızalığı bilen yaşayayım deyip uyuyayım. Allah rızalığı bilen.
Bir vaqtda da qaraq bulmadım, bir vaqtda da kişilerini rencitmedim. Necek bolsa da yaxşılık işlerge tırıştım. Eğer de inanın kişi şulay dep kabul etken bolsa men çoňa bir şatmın, rizamın. 70-nji ýyllarda jyrşy ir ýigitlerini sakal myýyk üstirgen işin tänqidli başlaganlar. Istinagızda elenip turgan Karl Markska ýary bit ele dip ýeşlerini ýaklap kalgan Ilham ağa Şakirov. Tuğan telimatur tel etkemen kemen telim dünyada küp nerse bedim sin tuğan tel arkalar. Fonogrammaga jyrlaw diler bitini hazır. Emine sizin sahnede halak aldyna çygyp, sahnede fonogrammaga jyrlagaňyz barmy? Hazır bitin ýeşiri tugul, bik köpler şulay jyrlylar. Özüňiň tawuşuň barynda, özüň isen saz çagynda neçeginde awuzyny açyp durmak gerek. Oňa kim kanagat bolar? Uýalmyş. Özüň kanagat bolup gerek el. Şundan soň ul ijatda tugul el. Özüňiň janyň, täniň bile kanagatlanýy bolmasa, ýaşamadan dünýäde. Ilham bey, emine sahnege çykkan çakda kowşaw bolarmy? Sizning kebek kişide de onday bir bolarga mümkinmi? Kowşawmy? Haýa. Kowşaw ul her wagt gerek. Demek ol sen özüňni jogapçylyk syýasyň özüňiň üstünde. Eger de bitini diriltip gotsaň indi ol sen artist tugul. Siz olay bolarga mümkin de tugul ede. Meni şakkyna barmy dep sorawym. Azgyna bolsa da dep. Ilham bey, emine jyrlap bitirgeçin şegerek. Boşlukmy, rahatlikmi? Boşluk. Salgında hava yarıp şıngılı çalığı tavışı düşman yalı avgan kebek ova beşene babusam yamre bulayayının aylarla matur buladığın nuru kırlar yamre buladır geylerinin aylarla matur buladığın nuru kırlar. Ilham bey, siz özüňizni koýda rahat his etesiz. Mine bizning awul urman arasında. Ağaçlar bilen şeýle çok kuşlar tawuşyny tınglaw. Ul özü bir turmuş ul. Özü bir dünýä ul. Mine şular meniň her wagt köňülimde hem şundan dertime derman tabam diler diýip. Mine şunda men derman tabam özüme. Hudaý Taala bulak bere turgan bolsaýmy, nerse soraryňyz bulakka? Tagyn bir 100 ýyl gümürmi? Bik nyk güçlü selametlikmi? Mine nerse tilerýiz? Eger de şulay bolsamy, fakat tanışlyk dilerdim. Fakat tanışlyk. Kişilerge iminlik bersin, bizning halkka, bizning dünýäbizge iminlik bolsun. Tanış bolyk, tanış bolsak idi. Tanışlyk bolganda hem nersende işlep bola, tapyp bola. Eger de özüňiň indi dilegiň bolsa, kişiň bolsa, bulgandygyň bolsa, diýip aýtyk. Dünýä şulay yaralgan, haman şulay tegerep özünçe bara bol. Sen nine kılansan da haman dünýä özünikini işli. Wallahi. Benim planlar kurup qaraganym bar. Mine şunu işlerim näle, mine işlerim näle diýip. Olaryň birisi de turmuş goşgany ýok. Dünýä özü alıp bara. Sen koya barasyň, birlasyň gelse onda burylyp bolmaý. O köp wagtlarda şulay. Özüňniň birini köterip, men kim diýip ýürüp, ýene ol bir wagtda mende bulmady. Kerekmi de bol hem dünýä bizni oňa öýretmedi. Nindiler kaprizlar bilen meňa şu kerek, bu kerek, şunu işlerge kerek diýip olay kişilerden soraganym ýok. Birseler rahmet, bermeseler inde şu ýok. Ilham abay, iş pişmakny aşa bitirdim. Iti bütünley de görünmedi, dip zorlana eken Kerem Satiyev. Sen bit üt pişmak tugul, iş pişmak aşadyň, dip jogap bergen Ilham Şakirov. Yanda dulkan süzsüz soraw, ilk yürekler yalgışdy. Tik sabırlyk ýige ola,
Yürüken bizning soğuşunum Yolğuz gilir diriler Hem şoy qolo ilerle Durdu qınlar gücerler Gönlümde minimde Her bir yaşa qarata artistning resursini bilira kerak. Ko'pmi jirli ola ol, ko'pmi bara ola ol. Anlaysizmi? Mecbur etmesga Mecbur etmasga. Kimdir bitini o'zidan sig'a, ko'pmi ishlab bo'la, o'xsha deb bunday vaqtda yaramaydi. Har bir artistning aytaman bit men maqtanib aytmayman agarda Ilhom shekilli qarasalar, ko'pgina artistlar rus estradasida tatarlıqlar masalan Maryanov, Galkin yaş ketib barlar emi albatta aytırga tilim o'zimizning tatar o'zimizda har birisini sezdirga kerak yoqim kishi bularga deyish u xotinda bo'lmasa ham mumkin erda chunki anda er bilan xotin orasida javoblik yo'q xotin og'naramikin erni kashay besmертный ol deb ishlasin deb ishlaydimi er xotinni shulay yo'q rati bilib ishlatira kerak durust to'qlanuv durust yo'l o'tuv durust gastrol grafikini uyushtiruv kir qorabani sahna turmushi bit ol 2-3 soatgina bora qolgan 20 soatda bit ol g'odiy гражданин Бәхетле кибетенә кергәч, үземнең бәхетсез икәнемне белеп чыктым, дигән Илһам Шакиров. Şul uyat üzəklerinizdir Kızlar yıkılıp yatmasın Uyat üzəklerinizdir Kızlar yıkılıp yatmasın Илһам, менә бик күп бәхет турында сөйлиләр. Сезнең өчен нәрсә ул? Бәхетме? Ул диге берәр кешегә гашыйк булып, аңа өйләнү, кияүгә чыгу әйтим инде, шуны белән әйбәт тору гына бәхет түгел. Ул бәхет име? Үзеңнең ниндидер максат куеп, шул максатны ирешү, шуңа барып җитү, шул максатка барып җитү. Һәм теләгән эшеңне тормышка ашыру. Менә бу җиңү дип атала. Менә бу җиңгән кеше ул бәхет. Менә ул җиңү үзе зур бәхет. Yaralar yaralıyı halkım büyügen Tuğan yerim senin torunda Min bəxtli sine diyevimine Kayta yılda uchrashuv bo'ldi deb aytdimmi prezident bilan vaqtda Metin Shaymiyev edimi İlham abinin baxtına qarşı Metin Sharipov İlham abinin yaşlaşı bo'ldi zamandaşı fikirdaşı onun menimcha ijodini bek yarata umuman mana shu uchrashuvdan so'ng İlham abinin ham menim kun ko'rish shartlari yaxshirdi g'ayat yaxshirdi hozirgi prezident Rustam Nurayevich Minnuxanov turumida shuluq so'zlarni aytib olaman u gul obzining hallari menimcha bilib turadir 80 yoshlik yubileyida shulay Kremlda u bizni qabul etdi bizga tilaklarini aytdi men shulayda Alloh oldida zo'r javobli tutaman ham men o'zimcha endi
миссияны үтәгәнемдер. Тырыштым, безнең республика җитәкчеләре, татар халкы, аның туганнары Илһам абый өчен кызармас өчен. Кеше бит инде үлемнән курка. Сез куркасызбы? Уйлаганыңыз бар. Ondan нигә куркырга? Ул бөтен кешегә дә килә торган нәрсә. Бер сиңа гына килеп башкаларны калдырса, име? Рәнҗерин. Күңелгә ятмас. Шулай булгачтан, бу һәр кемнең язмышы, һәр кемгә шулай язган. Бу аның ансыз бер нәрсә эшләп булмый, бер ни эштә кылып булмый. Һәм ул бик табигый әйбер. Табигый әйбер ул куркыныч түгел. Sanduaş, gitme sanduaş, kanatlarını kaldırıp, tuvan yerine kaldırıp, bizi de tuva güstensin, şak suların eştinsin. Sanduaş, sanduaş, seni gitesin mini kalan, duslarıma yırlar için yüreğini tutup Күргәнегезчә, Аллаһка шөкер, Илһам ага Шакиров чиста пөхтә өйдә кадер-хөрмәттә тәрбияләнә. Яшьлек ничек тә үтә ул. Картлыгың бәхетле булсын диләр. Бүгенге көндә үз балалары була торып та, балаларын бер күргә тилмерүче әти-әниләр, әби-бабайлар никадәр. Күпме генә эшегез булса да, вакытыгызны, акчагызны, кадер-хөрмәтегезне, мәхәббәтегезне жәлләмәсәк иде. Дусларым, картлык барчабызга да киләчәк. Исән-имин булыгыз. Bu dünyaya kiyaşindi, bitmeyince yok şol şaram. Min bitiri yıldızmak, balkıp yanar işin uzak, мәңгелеккә китеп барам. Мин бит тере йолдызсымак, балкып янар эшен узак, мәңгелеккә китеп барам. Tövge tanış ufuklardan yırağaya haman aram. Min bir yüzeren jırlap, il halkının көңілін nurlap, мәңгілекке кетіп барам. Min bir yüzeren jırlap, il halkının көңілін nurlap, мәңгілекке кетіп барам.